Upa pensingan NCM Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka khatan riu teri urisau araja arpusau ulaong karukom jing ai judge shaki kintai ne ka matrilineal society kam dai shu ban kut tang hapo ka ak henry kala dai ru ban kentop lang hapo ka kernit ben riu ne ka 6 schedule jongkariti sensyar kari India. Kini kejing penpau ubak pensingan kedai hadian kejing kendu bat kami kelaya Indigenous Tribal Constitutional Right Movement MITCRM Kabakan top ya kesenjok kinong sensyar senong kebriu hinyo trap SNSBH, Khasi Women Welfare and Development Association Kuada, ke North East Students Organization NISO, ke Khasi Students Union KSU, ke Federation of Khasi Jaintian Garo People FKJGP, ke Seng Long kemi bat kinong yalam na karilum Garo, ke Balawan ay ya kimat jing ay jing mut, ban penbet temai ya ke kernit behenriu. Kuman syukudo bakani ka jingwan ya kendo bat ka KHADC kala long na ka jingalang ya mirjumut jong ka movement kabla long haka khat santri urisau araja arpusau haka jingalam uba Erwin KSM Sutnga advisor ubadai ru unoy sait an uba pensingan ulaong baka movement kala penkrep bon tli kimat halor ka jing temu ka sarkar India ban penbait ranti eki kendon ka kernit behenriu ka riti sensyar kari India bakan thop ya Criminal Procedure Code CRPC bat ka Civil Procedure Code CPC ban penrung no hapo ki kendon an bathamai kata ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS bat ka Bharatiya Nyay Sanhita BNS ka jing ai jat shaki kentai nalor ki wepan Uba pensingan ulaong ban nalor ka jing ai jingmot ka movement ka council ru kandang penkre ka draft bakhat du bat an sepen sengopat sya ka sarkar jela bat kan sadan ka jelang emir jingmot halor ka ni ka benta ban penbet thamai ya ka kernit behenriu Nagalang ka Meghalaya Indigenous Constitutional Right Movement Forum Kelai Kendu yang ini Nagalang Jongka Executive Committee kabagi sukya ka jingedei bat ka ni ka amendment ya ka sipsitel bat ka jinge Kendu juki mentakasngi kabagan tuplang ya ka KSU FKJGP naka HNYF ka seng longkmi seng kanthai kunjuru jingedei bat ki perlok naga rails kabagi lapan sengau ka jingedei bat ka jingdon kam ban simkia ya ka ni ka amendment jong ka sikshidel bat ka bangi sultanat kalong bag ki jing ai jingmut jong ki babun kumba hari baidei bat ka CRPC CPC ya ka ning la da bulpa ka jing ai jingmut jong giro ba kin pendung no ya ki tugi an thmai kiba nila tip kum ka BNSS bat ka BNS 2023 haka jingi dei bat kiwi ki bentaru ni sutanat panagalang ka council kumbal ajing mut tungi ngilangin include ya ki haka jinga ajing mut tungi tendai ki don ska pokok ni la se ki ba ngidang don kampan perkhat biang te ka jinga Kendu jungi mentakasni kalong ba nakalang ka bitkrom kinang syong bisar bni abang ini kakam bakin Kendu biang yang iga executive committee kenang ba inyo ban ajing mut lang syaka state comment ya keju ujing ayu mut kentup lang ka bitkrom ba yang iga isi berdui kiwi gitu susul kenang ba kajam ni ajing mut dung yang dia Delhi kan long betang kawika so nakalang juki yang bakin saya Kendu iki perlok hapo Agar Hills ini apa bini abang yaki babun ki jing ajing mut hadin nang ta kinsa phak lang ki jing ajing mut syangi ginang penkhrek mangi ka jing de bat ka draft tera dangin kam ban syong biang sistem bat ka mitkrom ina syong lang ba juga por ngilak ban bu appointment bat ka state government la radio minister dan minister in charge this year ban discuss iki jing ajing mut tengi haban penkhrek ka final proposal ke jungi Taki kita ke mat ki bagi lapan mana ki bakam ki bon ki bagi pensengau ki nagalang jung ki pensengau ka bangli begitu bagi diga ngi diga matrilineal society bala kumnu kamdei ban rung tang haka ak naka paragraph 3J ni kala di Bandung no naka di Bandung be haka provision constitution jong ka siksidil makumbalong mentangi ring dua dia kaniga matrilineal society naka custom ka jeng ni ka jingwa jung ki kalong bukan
kan reflect haka provision jongka 6 del ke kata rungin nang hape perkan te kang ngin saya syong ba bat ngin saya discuss dengkar baru CM bat KWGM dengan sa ai ga jingmut chakas te komen ki jing ai jingmut jongki ngin persang banya bani klulang ha ki jing ai jingmut jongiru bat le singin ai tang gawe ga jingmut chakas te komen ya ki jing kwa ga jongi jongka council pa kumjur jongka mitprom ga bani klulang bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya